Ki officer na ka-office o Deputy Commissioner Ribhoy District lambat kihe na ka National Highway Infrastructure Development Corporation Ltd NHIDCL bat kinongsyong shnong ha ka South Rig Nailur kilalit banjurip ya katulong umbam umdi jong kashnong umroy madan kabadan hakibenta jong kilum jong kashnong umroy madan kajaka ya kabalat humuban penya ya kasurok purlin lakban kedaw hadian baka sorkar katumuban penya ya usurok purlin ya malidor nakibenta jong ulum shnong kabadan katulong hakabala miru kajing persya nakikatu kaningut kiriurang ba halur kate kajing tumu bayo kan kata ya katulong umbam umdi kababasa ya baro kinong syong shnong ha kan kajing let jurib daki officer ka DC office lembat ka NHIDCL kabade ka company kabat pentre ya kasurang layalit lang ru daw MP ka Shillong u Dr. Ricky AG Singkon knang ba unyo ihi dalaki jongki keman halur jing o jing nam jongki pat ba kathan ki nong shong shnong ki balaidan lang ha katika jaka kilapan pa bakim dan satya kanu kanu jing thmu ban persya ya ka jing wan jong ka surok furlin kabala ban penlong penban ya ka jing nang kiu ha ka roy kapar Henry ka jing persya hi kadai namar ba ha uti ulum bat thmu ban penya ya uti usurang kadon katulong bala pendan kam da ki nong shong shnong ki pat ba kilapan pa bakum ki nong shong shnong ki ba pendan kam ya kate katulong kidan pat ya kajing siir da kajing wan kate ka kam penroy yo kan kata penban ya kate katulong kabaki pendan kam baro syirta ha kabaki la kerpat ru kin empat pentre ya kate ka kam kat bakim pat la ben pentikna lakan kata ne em ya kate katulong ki officer ki belawan na kalyang ka office o Deputy Commissioner ka Ribhoy bat na ka NHIDCL kilapan sngo ba nakajing penya ya katika surok purlin yam malidor na katika jaka lum jong kasnong umroy madan kadai hi hadin baladep banle ya ka survey batlalap balada penya na uti ulum kapenyo ya ka alignment ka babyang katkum ka jingdon kam jong katika project nalor kata ha katika jingya kran bat kipat ba kilapan sngo ru ha ka ban pentikna ba katika jingya lenti jong ka furlin na uranap lum jong ka umroy madan lakan kata ni em ya kate katulong umbam umdi kan shimpor la kumno shisnam la ni shisnam tam Henry na kalyang jongki officer kin sapan sngo sha u Deputy Commissioner ka Ribhoy hakaba na kalyang u Deputy Commissioner unsakhat ya kajingalang bat ki officer ka NHIDCL lambat katu kani kitunat jong ka sorkar badai pet ya kate ka benta banyakran company halor kani ka kam na kalyang u Dr. Ricky AG Singkon ulapan sngo ba na kalyang jong u kum u MP ulaha banit mi hi sya katika jaka ban ngap ya kajing jong upat ba ubabon bat ru banyo i dalaki khaman bat ban lap ya kajing shisha halor kajing ut jing nam jong gi pat ba halor katika tulong umbam umdi shu u Dr. Ricky AG Singkon ulakan turu ya katika company NHIDCL kabapentre ya kanika forlin bakin dabishar beniap ha haswa ban penyat lenti na kita ki bentar ranap lum kenang bakan don kanu kajing ta ya katika tulong umbam umdi bat kum jo ru nang bakan kta ya kiwei ru kijing don jing jong kipat ba Itang stop ner kami ane kami kan nang kembar arfu ha surok ana sate ham serum serum hadian bola penhiar dia sebut santomita ini ha santomita hani lain kasus nani saya kasus sebenarnya arpo karya ini arpo stop ini artinya kita kan lomba kak kata ke ke ba ke pangibam di yo ka tu langlung in yo sos yang kakawin inum yo sos marko malong menta additional ni bam ya kata ka greater umroy kapag ibam nang tay na mo nak tendring nang tay sa kita turu mentakan la develop sa ka urban yu di ka mo ikanahay ko umang turu kan jabo mungin min yu dan adon sedikit bersay mo ang balada gidu ito ka umyende ka pompiski ali ka man pen so ini lang ka din pensay ba ang banle ka fly over kat kani ka din jong ka state ka bangi hagi jaka kiba don kam yo fly over ngim yo hang tay po khlaw kinwan le fly over kung kita ki jing pen song thu ya yang ngi kwat ba te ko wiru ha ka bede ba kata ka tindak ng poy sa ka dor baru kung kwat ba long nila day ban
nado bakas dang bakawan hi ngilade hi bantip to le si nakaliang irang basong inumong ba kanya binang ta kan bambe ya kata kayu dan re lado pat ba utip baru khoj ba kani ka project kanya nang teneng le si kaladon ka jing ekran de kiwi kirang basong ki barang si ki han si jerong ki lum ni pat ba ki aku ki ong papek kan wan ni ka project ki don jing wan ut hanga urang basong kumbalong mentamat ni namar ba ngimtip nadu araja arfulai ka ya kani ka jing komplain na kalyang kal ba niat innam ya pois kam snong kai ka baja ma long mo ba kai we mo Henry nakakataw long ngiyo ibolong ba kani ka jing ngin saya tenduk sa ngin sa kampar kani ka jing di nakakataw don ki perlok ki bam salia wala da ka kan duru le si ki biang ke jakati ka punggung dong ki rikin ki babon ki longging ki duk usuk na laun balhap bela bai umne un bela bai kau pak di ka jing i dong di nakaliang ka di ICL ru ngin lo assurance bahkan le bahkan penkre taki yurung ngiyo ini arta tim bisa makai ke baja sikini ki jakar ki lungkuta dengan yo tengah nala umru ki ka energi ICL kam penle kuah long ba ngin khang ni kata ka development kumbolong mo ngin kuah kalau dah kangat hi nakalani waktu mengilai mensua tolong nakaliang ngiro nilai persai jadi long ba ka jing bukot jungin nakaliang dung ka dorbar snong ni ka speak committee tolong kila penhiar jadi melde wan final mo itu yo ngilong lai bakata ka kumula batai sani ang baka sanpon komentar kalalai jelong ka final ka badi mentasi nak liang tu senang ni ya lada kini ki bawan kini ki aspat ki bawan ni mentalong bakin pek mi lada tangat si sahi jelong nak liang jungir ngin ai he de lada kalalai lada kini ki ong bakal biang hi kata ka rukom ban pelek ya ka babaha ya kita ki jing tre ya ki rukom tre ki jongpi ketemu kaniat be biang hi dem lada kumbaong mapi mentalong ba dalam saya sih kan jabiang long tim pecu kita tar ni hap iban bu ni ka ini tendon kami dia bertani ka forlin ge nemar ba mentalong saya sisa ba kunta ba anda bila dep kini terlalu awan sud kiwe long tim klik tolong nak yang tu long nidon ni kita bisa lada kalong hitik kumba layak keren mensua long ba kata ka forlin bakan lek bahi bakan num penduk hi bahkan lihat kino kilat di balak aban pun bahaya aban kumbit yang ikut ba long ngin kham kum no yo kala bahkan lihat hadu kata long ba ba long senong jenjar tenong lang liang jongi ngi klem dan ikono ka jing persa tela da kam tre na kam le hakta ko pom ka ban penbit penbiang pas yo ba nong senong bahkan kata ti kasus telong na kaliang jongi ni ai terenti kin long bahkan yai na kaliang juga seti penting le penbit kan de habede bat kajing lo bikidor bar yo ngin pakwa namar ba long ba andang ila yo ya ka result nang ni mentasngi long lada kata ka forlin ka ong ba kabiang hi kam don jing ta tolong min sokun sai supat ba long ka jimut ka jungi kinong ngilam sunong ta de menta mangin dum lupa yo jaba ka ya tukuk ka jenis style long thai ngin sai ko nang ni nong yalam ni dia ban sai nak dia tu office yang ki liang juga ban sai ba dia Aku bedi berkatari ba, kalau mungkin hari nak yang buat khusus mo, pak nangengan nak ni, yang di komisioner ban, peci kata ka, anu urkom kan dikecinte yang disurok kata ka, long jupian teneng. Dia ko hi sin pet minum lap nases, mo minimum ngidang kam sistem, mo pre monsoon post monsoon lin season discharge tak ke mo, dek ai kejik terban nak liang cuma kalau kan ke, suatu mata kata ka alignment ini ka habiat baik nak ni ka ba, kila kedo menta, pen maintain yang kata ka speed panyo ya kata ka alignment ko bed akabai ta patay pa kanika jingjrong sa surok lu kanduna ta kumba arlay kunta dai kinakalyang jonga ngalong kuming ajing bot to ay ka ban saja gimtep le sita ka jingti kala ban du siya ka talong dai dai ha ka project proposal itself dai haka tu ka project proposal jong ka NHIDCLM kan doni komponen ba kumi kita kita long kan don ka jingya da ka kerpa kat badon ka jingtip jing start ubrio mo kita kilat kunti bumta nang ba kinila ban mong ba kan long tik kumju anya da kan nak ke jing steel ne ke jing terkong ban la ban dia mo de tong lupa mentala lagi kata surok ko kan tu kan ne nim la ban lupa maka ke belum surok ndo nyim tip mo le atak study lu kam se geologist kam se ke ban kena ban mo sai kata
di katakan kata proposal self kadi man katakan komponen atau bagi laban Ni kung gusto nang tangi kwa berpan kisan kat no por ya bapilak bantip bat kate khusus kenang bukan nom du kate khusus kenang bu pai ba nom du kata umbam umdi dengan kwa berpan kisai kan banya kan de pikum ki ofsat bar kabaduna kalau sistem kabagi laban sim jingkain kadlo kata kabaduna tam haka sistem no kata ko kabahetam le si mars ndep uslam haka sistem kabamut ba sistem kede kapor kabaduna haka bangin sim yagi jingkain re haka bayde kita gila klinti kumno ban penne pesai ko umdai kata kanum de tam nakanyang dumi kupun dunia berpenya bodosos karena bedai kumong tanisa nakanyang di geologist peti ko kando mo kalong kumno kita ki factors ba consider swak di banle si kita kiwi test di tekan supuk ni kampor apa invite sini we expert Water hydrologist, hydrologist. i sukmen banyak snow ya kita ki i development lani ki kampung roy kalian juga surop na kabanta kali ka skin ka jongi ban am ba kan ka boy i sukmen ka kita roy i hapan snow thoru ya kini ka way ba kinu kini kilat kampung roy kim dai patu ban kata kum ya kita long kim dai pada ruban kata ya kini kum ki pentor amar ngila i yo pon ki jaka ha ka ba daga jingwan jo kita ki surok ya kemen oi ndrei ei ka blakta pat ki bopun balam pat bopun tong hakan yang jong ka pentor ka balak du no kita long ki ngila du manu ban ai kita Jadi nama kita kipat pak sini kedong ketan hewan bania kerpat ina ban ya don bentalang bat so kedika kamram ke jonga ban don ban pet dari jeng khmat ban i dari jong kiskor ya kene ka project ka bakimat pangai kena kalian ke jong kipat pak nong song sno ni kim persha ika development ndai ka baki snokya kalong bayo do no kipentor ke jongki kido no kitolong ke jongki te bat ngaru yawan banya pek ya kami ya kene kenapa kenapa ka bagin le lagi jing isna lagi slow kinom dai pat ke ban penduk pat ya ku umbam umdi kim dai ban penduk pat ya ka kamai kaji lemba kepentor jong kini syong basa ka namata ya tang hitta hitte ila nakaliang jong ki traditional pa nang sok sini nakaliang ka jong aru ala pa kita ingi e pat ha NH DICL pat ki bor jong district bakin le yang badong kam le na try tang kita